may kayo mo tinabaw. Isturbo kayo ti pa naturong na. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tila madmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan nyo. Kabaybayan nyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Pwede mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dito po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang bantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita adtoy ti may sapay apakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapangas narigat nga agduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Paray, adda hiring di ta ka barbaro apasteg Kasta ya? Anya nga dagiti masapol da? Ay, kuha pare, janitor kan messenger. Nagbabamit asa dagitan? Ay, jakayat? Anya? Anya kumangit ti kayat mo, pare? Tay kumamot mga opisina at no makarelax da tao. Anya amang opisina ti pagbagamot dita. Agtagtagay inop kan samay. Kat no agpada tamat asaan anak katurpos iti kuleyaw. Kuha pare. Aday ta ka manan, pare. Igaraw mo manin ti ugalim. Saan kanyag pilpili iti trabaho? Mapan kakitain. Parang mapagasatan ka matan. Sikanti mapan. Jak inarapap, jak balin abapaw na yun. Oh, kumusta nga iti application ni Paray, Maray? Ay na maray, kaasi ti apo, mangrugi intun lunes. Ay, imbag ka pa'y amare. At least, addan ton panggadan nila kay mo. Saan akas kanyak? Nakadepende kami pa lang kadagiti dadakkel ni Jake. Ay, kat allukuyam ngamin, anila kay mo. Ay, nagregat nga alukuyan ni Jake. Ti kayat na, executive adagos ti saad na. Anya? Oo na yan ni pare. Ay, makapaasar nga rod. Ay, nangalaam mo't iti high school graduate nga executive adagos ti saad na. Ay na, sorry mare Opinyon ko laeng daytoy. Saan lak ko maakagura? Addan sama ngamin pangpangas ni pare. Ay, naibagamon, Mariani. Saan laeng apangas, no di kat sadot pay. Tatang, nakastruk mo't gayam ni Mike dita baro apasdat dita sentro. Tay ka di asawan ni ani iti kunam. Wan tatang, Ay kat naimbag man. dakkel ko mamot ti tsansa ni Ading Jake amaala San namot akayat ti agaplay. Ay na, saan mo anam namaan ti adim nga agaplay. Kabisado ti ugali na. Ha? Ti kayat na katjay nalagan at trabaho. Di na kayat tay marigrigatan. Ay, wan nga rod tatang. Dahi tama ti problema ka ni Jake. Ide, agkasapulan ti kumparik iti pahinante. Ibagbagak iti adim ngam saan namot akinayat. Tatrabaho kano ti tambay. Anya? Anya kumangay ti awang na nga rod iti bagina. Di mo tambay, san ka de, tatang? Ay na, kat isumet. Iso ang makapasyodot nga ron, ang makapakatawa ti adem.
Imbag ko mga rudano nakapagturpos iti kolehiyo. Ngam saan mo, tainay ayam na mo ti pa nag-eskwela na. Ay na. Jak nga rod amo no anya ti aramidok iti dayta akabsat mo. Kaase ti pamilya na. Imbag ko mga rudtatang, no tumulong kada kayo nga agtalon. Imbag la pangalaan na mo't iti pagbiag ti pamilya na. Dayta pa iti maysa. Ibabaon ko at trabahunan tay bangkag di tadaya. Tadjakon masangaw. Ngam adumot ti rason na. Ay, una yan ay ati kabsat ko. Kaano nga tangag balbalew? Anya, kamatan bakit? Mabisbisin da tawa, wan pa'y na isang. Nay, abay ngay abakaungat ka. Kat no awan nga rodan ti maisaan. Nagremedyo ka kumana. Napan ka kumadimawat ka ni tatang iti bagas. Ay, mabain akong Jake. No kayat mo, si kanti mapandumawat. Tasak pa iti baw na. Dayta ti bagbakan ka, Jake. No saan ka kumaapangas, kan pili-apili iti trabaho, at ako mamat pangalam iti igatang mo iti masapsapul tayaw. Ay! Siyak man tinakita mon. Isardeng mo detan. Apay, di mo kayat adenggan? Kat no dayta tipod no. Kita ni pari Mike, napintas itan ti biag ti pamilya na. Saan nakaslakan ka apasig adi na dawat ti pakan mo iti pamilyam? Talna ka man. Ay, saan? Na? Saan nakapagtalnaan, Jake? Ibagak lang ti kayat ko nga ibaga. No awan ni tatang mo, kandag iti kakabsat mo, sigurado nga agbisin kami a pamilyam. Tibaban kan san tap nagtalnakan. Sagay, alamidam! Total, isumat ti paglaingam! Adeng, apa yan nagkabibaw di bibig ni Cora? Ay, kuwa man na. Diyak nakapagtepal, kahit nasaktak ti asawak. Ay, unay kamutan ading ko. Apay ngay adi ni Swam di asawam. Nagadumot ngamin ti bagbaga na. Keso awan trabaho. Pasig adawat, ipakpakan ko iti pamilyak. Kat, sakitam ti ibagbaga ti asawam, kat pudnumat. Na, tauray da kayo, ayunan nyo ni Kura. Ading, Ay, jak ngamin kanunungan ti aramid mo. Maawatak tirik na ni bakat mo. Amo mo ti makagapo, no apay akanayon kayong agapa. Gapo dayta iti kinaawan ti trabahom. Awan ti dakas na ading no tilmo nam ti pride mo. Agbiro kay ti trabaho. Oray anya at trabaho ditan, basta disente lakit day. masurunak yun ni tatang ko. Gani manang Marisa. Apay mata, kabusor mo ida, pare. Lagado nga bagbagada. Agbiro ka kano iti trabaho. Dakasi kano ti pamilya. Ay, mapling ti lapayag ko ngagdengdengag. Ay, gagangay na, pare, ta pamilyam nga ron kat. Ida, di kaya da, tay pumintas mat ate, biyag mo, pare. Anya nga ti problema dita. Kaya adamat dumawatak iti tulong. Pare, nasaya-saya at nagsapol kayo ti pagtrabawam. Na, kita na ka, pare, at least, da trabaho. Ha? Sikamot. Ipanakil mo man ti trabaho mo. Kano janitor lang. May isa ka lang, babaunin. Nababaday taasaan. Pare. Tunay ka, may pare. Ibagam tuman kanak no, the opening para iti office work, pare. Ay, sigurado ang malak. May sakto mo nga awagam iti. Sir! Jack Cruzonada ti panagsasawa ni pare Jack, Bakit? Apay anak ko nam ti kastan lakay. Nabayagan niya, bagbaga nang agpainumag ka na. Iso, pinaubos uyak mata. Ang hindi makainumain. Ay, nagadom, ti sinasauna. Kas kumaitian niya. Kas kumaiti pa ng tagibasit na iti trabaho, kas janitor. Anya, apay, di na napanunot at ipagsiyasyat yo kat naggapo iti natgadam kas janitor. Saan naalala ang ti janitor? Tanadalos day ta at trabaho. Isumat pakit. Nadalos day ta. Hangam, nangato la oray mat ti arapap day jemat akong parek. Ngarod kat no di nansapay napadasan tinagtrabaho.
Ammo tayo mat, anak kasanggir laeng kadagiti naganak na. Kastameten iti kabsat na. Sa anak pa'y unay anabartek idi kahit. Iso am malagip ko amin dagiti bagbaga na. Imbaglaangan ata saan mo at tinutupan. Ay katuan nakapagtepulak pa'y mata. Bakit? Ngamen, jak kayat tigulaw. Ay nalakay, nasaysaya at sa nulikli ka mo ni pare Jake. Jak kayat ama pasubo ka. Nasabat ko ni pare Mike itay. Ang kas lalikliklikan nakmatay. Nay, apay nga eh. Katno kasi nga dan agayam mo ni pare Mike. Huwag nga. Marik nakakasla na lang ni Esteban na kailangan na kanya ka. Ay, amangan mo't no adda na ibagam asaan na ang nagustuhan. Awan mo tiyam mo. Ay na, tinasaya at siguro. Kasaritam ni pare Mike. Tapno maamwam no apay. Ne, agi patpatakder gayam ti gayam mo iti balay na. Huwag tatang. Ay na, imbagpay ni Mike. Inot as sumaysaya at ti panagbiag na. Oray na numula ang janitor ti trabaho na. Kabailan na abyagan ti pamilya na. Amom tatang. No siya to ti maadan iti trabaho. Kaya tay trabaho anang ato ti saad na. Executive ko naman. Kainsan la kasta klase ti balay ti patakder ko. Yoray man aggagabwa man siyong ti patakder ko. Ay na, aday ta ka manan Jake. Kanayon akasta ti bagbagam. Pasiglaeng a kinapangas ti paglaingam. Ngam di mo mo't maaramid. Ha? Ultimon bubong ti balayo, di mo pa'y matarimaan. No agtodo, agtedted, ta saan mo mo't nga unatin dagiti imam nga agtrabaho. Ni tatang mo ito. Rugyan na man na sermona na. No saan mo akayat ti makangag kanyak anak kao. Agsapol kan iti trabaho, saan kat atay mang namnamak kalatan kanyak. Imbagman ading ani, tanapanunot mo ti agipatakder iti tersenam dito'y sango ti balayo. Tapno saan kami ang mapandita highway agumatang. Nagaddayaw. Un manang, imbagla a pangalaan iti additional income. Ay wan ading ko, husto day taan ako nan. Nasken atulungak nila kay ko manang. Tano ti sweldo na laang tinamnamaak, ay saan nga umanay? Sapay do ti pagis-iskwilaan mi iti high school. Imbagman takasta kayo ni ading Mike. Adda ti kasta ka panunutan nyo. Ngam ti kabsat ko, kaslaawan laang kan kuana. Tay come what may, ako nada. Lakay, awanan ti isang tayo. Kastaya. Anya nga tanong pa nasam ti umutang di tatersina ni Marianay. Ay, sikan ati mapan. Ah, Ay, mabainak amapan umutang. sige. Padasa ka. Maray. Mabalin ka diti umutang itila ko mabagas. Bayadak tumutlaan. Ay, pasensya kan pare. Ngam sa anak nga agpapautang. Ha? Basit nga min ti punak. Iso ano anya tinaglakwak, iso matlaang ti pusipos ko. Kastaya. Un paray, iso amaawatan nak kuma. Kunang badlan asino day jeng ani. Di nakitin pinautangan. Ay na, saan kan nga agunget? Impalawag matan ni kumari ane, no anya ti rason, no apay adi na ka pinautangan. Gapot hasim mayatan ti biyag da. Kastamat ti ugali da. Imbagak matabayadak to. Ay unay kan, Jake. Di ka mo makaawat. Makita dan to nung bungak nangak. Na, Jak to'y napanpansinan. Madlaw ko kat kaslasaan kayon anasingad ka ni kumparem a Mike ading. Ni pare Mike ti kunam. Ay, jakon panpansinan. Agsipon ta nagbalinin anatangig. Agraman ni bakit na. Ni, apay ngay anak ko nam ti kasta ading ko. Kasano? Di si maya at basit ti biyag na. Kunang badlan asino dan. Ay na ading, panagkunak kat saan akasta dagiti agasawa. Ay adalang iti panunot mo dayta. Ay, saan manang? Agpaiso ti kunak. Ni pare Mike, likliklikan nak. Ang jak amwa, ano niya ti makagapo. Nimit Marianay, saan ngagpautang?
Iso akagurak ida. Ading ko, dakas, ti gumurgura. No adda isyong kadakwada, kasaritam ida. Ay, basta. Kagurak latay da. Maricora, nakadanon kanyak agumurgura ni Pari Jake. Gaputa saan ko a pinautangan idi na minsan. Ah? Ay najak impagarup asinakit gayam tinakam na. Kunak nun naawatan na timpalawag ko kankwana. Ay, Mare, pasensya kan iti ugali ti asawak. Ay, no siyak, maawatak ti side mo. Ay na, jak kumakayat nga addaguran-gura iti nagbabautan tayo. Ngamin agkakaaruba tayo. Kat narigat no adda ti saan tayo apagkikin naawatan. Bayam, Mare, baliwak akasao ni Jake. Tatang, tumawatak man ang tikor tayo. Talawans na iti ubing ag eskwela. Naay, no kumangamin manggad ka, tapno saan ka adawat-adawat kanyak. Kasla akmatan ATM ti panagkitam. Kasano ngayon awanak taon. Asino pa nga iti pagsanggiram. Ni tatang may. Sa anak ama uma amang bagbagaking ka. Agingga ama kaamiris ka. Nalakakak kumanga agdoras no ikkatam ta kinapangas mo. Ah. Maan ano kumano nababalaang ti saad mo. Tinapatag, mabiyag mo ti pamilyam. Dayta ti tandaanam anak ko. Oh, pare, si kamot gayam. Uwan pare. Kahit ka kumakasarita. May papaniti anya, pare. Damaga ko man, no apay liklikan na. Ah, kuha nga men, pare. E di na minsan anaginumta. Tinagibasit mo ti trabaho. Ah. Imbagam ang nababalaang ti saad ti trabaho. Um, Kan may saak laeng atagabo. pare. Ang orino kasjay laeng ti trabaho, pare. Proud aklat ta. At least, adda trabaho. Pasensya kan pare. Jak na puutan na naibagak tikas jay. Kahit nasayar ko ti Reknam. Kan may isa, pare. Gimura ka. Idi saan nakapinautangan ni bagat ko. Bawatam ko, mamay. Tamang rogrugi kami pailaeng. Awan pa iti husto a kapital may. Pare, agsapol ka ngaminan iti trabaho. Urean niya at trabaho, basta disintay. Tapno, saan ka niya umututang? Wino dumaw-dawat kinitatang mo. Uwan pare. Agsapul ako niti trabaho. Ala, mayat na ita pare. Kasta talaga ti biyag. Agsalukag ka, tapno adda pang biyag mo iti pamilyam. Kat husto ti kanayon niya baga ni tatang mo. Idya mo ti kinapangas mo. Tapno dumur asmat ti panagbiag mo. Ditan gagayam, tinagpatinggan, ti may sapay apakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao anapangas, narigat ngagduras. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Kaya ni team at direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.